Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai ve kule August ni som ni le pasari sang ni som ni pali ania Mizoram thu thar te asama pong sual na rap thak tak mai thleng chung chang te in Mizorama zel rang rang tlan chuak an tam to zia te in Israel le Hamas in dona ba ka Ukraine khopui rang a khopung pui deuh tho Russia in abe chung chang te kangai thadona Mizoram lam thu thar abul tran nan kangai thadona ni Mizo mei che pathum Syria rama ompui housemate na thoka har sat na to chan chua tak te chuan tun nai khan Mizoram dam takin lengpui airport atangin an ron thleng to a mi pathum te hi India ram thlenpui an ni hnuwa Delhi Mizoram house a ni ni choltir phot an nia hemi hnu hian ni som ni pathum thlariat sang ni som ni pali khan lengpui airport hin ron thleng ani Mizoram police ta chuan ni som ni pahni thanga sang ni som ni palia dai to khan Syria rama Mizo mei che har sat na tok te ta na malak ani dan hin lo tar lang to a Mizoram police thu chua chu hetiang hiani tun naya social media lama lo langa Mizo thalai ramdanga housemate na thok ten har sat na an to chungchang tarlan ania Mizo mei chia housemate pathum ENK agency vaiva konin niruk thlasom pakhat sang hi som ni pahnia Syria a athon thak ten har sat nan to chungchang Mizoram sarkar malatok lo anga social media tarlan hi thubel chian dol lo ani heng Mizo mei che pathum har sat na tok te chungchanga Mizoram police in ma alak to na te chu heng hi ani pakhat na ni khat thanga sang hi som ni palia Mizoram police press release tarlan to angin Syria rama Mizo nula na thok ten har sat na an to awanga chan chua tur ani thu tarlan ani angin First Secretary Head of Chancery Indian Embassy Damascus chu biak po ngalania official email le telephone mga biak po reng niin chanchin update po riat tir ton zel ani bok pahni na atira Syrian agency ten Mizo housemate te chu term of contract bo chia a puin US dollar sang ni le zanga theu choi tura anti lain Indian Embassy le Syrian sarkar thunei tu te malak na wangin agency te hian poisa choi ngai lovin Mizo housemate te na tho na muna thok turin an ai o tur an zon sak don ani pathum na Syria a Mizo housemate te nen po in biak po ton reng ni in har sat na an to dan te zo fia an nia sarkar anga malak mek ani thu po riat tir an ni Syria a Indian Embassy chuan Ministry of Foreign Affairs MOFA Syrian tenen meeting an nei thu le Mizo housemate chor tu te po legal notice pek an ni to thu an ron soya palina Indian Embassy atanga thudon danin Dubai a placement agency le Syria a placement agency te point Mizo housemate te thak tu tur replacement an boy pui meka police clearance le immigration clearance an nei nuwa exit visa pek an ni tur thuan soibok pangana Syria ram hi ram buai tak ani awangin official a thil bo zui a har sa hle a in agency employer le housemate te contract sign chungchanga employer te dan bo chiat na violation chiang taka hai chuang nge angai bokani chuti rualin Mizo housemate te anlo ho theina na ti tur tul ang te ti zo thuak to ani anti ani heng har sat na tok an ruai ho zinga mei che pani hi na thial district chunga cheng ve ve an nia pakhat hi champhai district a cheng ania heng mi te hi soitak ang khan ENK vaiva konin na thok tura an thon niin kumsang ni som ni pani November ni rukhan Syria hi an thleng ani August ni som ni le paruk chanu dang ni le achan vele dar thum min kar khan Longtlai district parwa uanami puniau joy chakma kumsom le pakwa chu karen man wangin wandoi thak takin a thi thulak nei na tarlan danin hunrei tak parwa le a che vela power supply an nei lo nuwa tun nai khan power supply hin dong to a parwa uan lam line fellow en fel ngai oma wangin pu
Puniau Joy Chakma PNE Department Master Rola Thokchu Line Tlafual Enfel Tura Akal chu Siam Tura Athui Akhoi chu Karanin Manin Athi Phata ni Pu Puniau Joy Chakma hian Anupui le Afa kum ni mi akal sana Pu Puniau Joy Chakma hi Christian ni in a omna ko ran Presbyterian ko rana Sunday School Secretary ni lai ani ti kan thulak na chuan a soi bok ani Mizoram Home Minister Puke Sabdang achuan kum sang ni som ni pahnia tanga sang ni som ni pali thlengin zel tang zinga mi somnga paruk an tlan chu athu le tlan chuak zinga mi som ni panga te chu man le to an ni thu August ni som ni sang ni som ni pali khana soi August ni som ni atanga ni som ni pakhat sang ni som ni pali chunga Legislative Assembly sessiona Aizol West 3 BL2 ZPM member Pu VL Zai Thanzama Zona Chana Home Minister chuan kum sang ni som ni pahni sang ni som ni pathum le kumin sang ni som ni pali August ni som le paruk thlengin zel tang tlan chuak mi somnga paruk anom thuwa tar langani Home Minister tarlan ranin tang tlan chuak mi somnga paruk zinga somthum pathum chu zel chunga tanga tlan chuak an nia damdoi ina tanga tlan chuak mi pariat kota huai an ni laya kota tanga tlan chuak mi pasari police lir thea tanga tlan chuak mi pasari le prison ambulance tanga tlan chuak mi pakhat an omani kum ni chuang hret chunga tang tlan chuak mi somnga paruk zinga som le pasari chu kum sang ni som ni pahnia tlan chuak an nia kum sang ni som ni pathuma mi som ni pakwa tlan chuakin kumin sang ni som ni palia mi som an tlan chuak to kum sang ni som ni panhi chunga zela tanga tlan chuak mi som pasari zinga pariat chu central zela tanga tlan chuak an nia Aizol district zel le Champhai district zel atangin mi pathum ve ve tlan chuakin district zel lungle atangin mi pahni le Siaha district zel atangin mi pakhat an tlan chuak ani kum sang ni som ni pathum chungin zel tang tlan chuak mi som ni le pakwa an oma chung zinga mi som chu central zel atang te ni in mi som zinga pathum chu central women zel atang te an ni Lunglei district zel atangin mi paruk Siaha zel atangin mi panga Champhai zel le Serchip zel atangin mi pathum ve ve Kolasip zel le Longtlai zel atangin mi pakhat ve ve an tlan chuak bok kumin sang ni som ni palia August ni som le paruk thlengin zel tang tlan chuak mi som anom to a an zinga mi pasari chu central zel atanga tlan chuak ni in pahni chu Serchip zel le pakhat chu Kolasip zel atanga tlan chuak an ni kum sang ni som ni pahni le sang ni som ni pali chunga tang tlan chuak mi somnga paruk zinga mi som ni panga chu central zel atanga tlan chuak an nia central zel atang hian kum sang ni som ni pahni khan mi pariat kum sang ni som ni pathuma mi som le kumin sang ni som ni palia mi pasari an tlan chuak kum sang ni som ni pathuma tlan chuak mi som zinga pathum chu central women zel atanga tlan chuak an ni bok zel tang tlan chuak mi somnga paruk zinga som ni panga chu man le to an ni man le to zinga pakhat Rabul Udin Las Carrero chu atlan chuak voi khatna kum sang ni som ni pathuma man le ni ma se atlan chuak voi ni na sang ni som ni palia ero tun thlengin man alani lo Home Minister chuan Mizoram zel te thom that tum ani le ni lo zona changin Central zel Aizol Baka district zel rang pasari thom that tura malak mekani atia August ni som pathum sang ni som ni pali din mun angin Mizorama zel ranga tang mi sang khat zariat pasari anom mek ti ata lang bokani heti zat tang an han tlan chuak thei hi chu thil mak tak ni in nalanga zel tang te hi chu ram danga po tlan chuak soitur anom fo lain kan ram zim te a po hetiang tak maya tlan chuak an tam hi amakin kan zel nei ang te hi atlabal ti po kan lo khe fo to a zel tang tlan chuak zel atang le tlan chuak anom hian mun thren khata tlan chuak te hi chu zel tlabal lutuk wang ani rualin mun thren khata tanga tlan chuak te ro film khurtok lo wang ani ti te po riat thei ani ve bok ani Assam state pong sual na rap thak tak atheng non le ta mi som ni le pali thariat sang ni som ni pali khan Assama Hozas district a khopakhat Vidyanagar
mei chenau pang kumtling lo pawng sual ania he naupang Paul ko zirlai a hming le ani na thup hi a tuition lak na hmuna tutor chuan a pawng sual ani poikhoi tu hi Biswajit Das kumsomli le panga ni in New Dawn Sikula zirtir tu na thok kania anau pang pawng sual lui hian adu lo ema wangin mual pho hlawin a chet dan engkim chu video in na recorda a soi chua vai chuan the dara avau zuita a ma se naupang mang ang hian a chung te hnena soin man ani zuita ni Biswajit Das hi mipuilung oi lovin an hnuk chuaka saruakin kholaya kong an zo puiba ka police lo thlen ma hian kut atwar na sa hle a video viral te po WhatsApp lama lo hmu kanom mai thaya chira te an bo tira an hlap na sa hle ani All Assam Minority Student Union le Dimasa zirlai pol te chuan thil sual ti tu hi nat taka rem phutin kong an zo bokani asama hian pawng sual hi a thleng mol ani bermaya kumin January thla atang khan case zanga somriat zet alut to ani amani loka po diphua chuan naupang kum som mi chu ataksana ati ema wangin school atangin a horingota a chung ten an chui chian chuan pawng sual ato wanga lo ni he naupang pawng sual tu hi pui thiam pakhat khansing rahan kumsomli ni in hamren atangin birla diphua hian sa khoser le sang ti turin cha lu ania naupang chung kwa te hian an lo mi khwala zanlaya naupang mutna hian lut ru in apong sual zuita ama hi naupang chung te hian an soi sak chiama wangin police ten damdo ina an da lu thialani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan meichia kumsom le palimi ding Nagaon district a cheng pawng sual tu te chu hrem lovin an chua don lo ti asoi pawng sual tuar tu kumsom le palimi hi ninga ni jang khan tuition akala thir sakora a holam chumi pathumin kut lo thlakin an pawng sual zuita ni pawng sual tuar tu hi khomi te chuan dil bula muin damdo in pan pui ngal ni in al hliam te enkol ani Himanta chuan ding hmuna thil thleng chu mi hring chunga poikhoi na rap thak takani thu soin mi pui teril ru a khoi tlang hle ti asoya poikhoi tu ma kan zu alawang ro rel na ma kan huai nge yang atia Assam Director General of Police chu poikhoi na hmuna kala thil sual ti tu chui chuak wat turin a riat tir bok kan tarlan to angin ding khuwa poikhoi tu zinga pakhat Tafazul Islam chu August ni somni pathum sir top ni khan man ni in rin ni khan a chui chian na an kalpui na kong pakhata ta na poikhoi na hmuna an ruai lain tlan chua atuma luya azuang thla a dar kar ni aliam nuwa arwang hi mu ani poikhoi tu pahni ero zon me kan lani Assam Chief Minister chuan sarkarin meichia telaka poikhoi na thleng chu angai thu takhle ti asoya thil ti sual tu te hrem lova chua atum lo ti asoi Assam Police te chuan hetiang thu boy hi rang takin an ching fel thin ti in afak boka Assam Congress President Bhupen Bora chuan ding khu apong sual na thleng chungchang hi soilangin thil sual ti tu te chu an sa khuwa emo anam angjong a thlial lova an thil ti angjong a khrem na peturin na du ti asoya Bora chuan BJP sarkar chu sa khorang rang zui tu te inkara in huat na tu tuma apu bokani Prime Minister Narendra Modi point Kolkata a Dr. Zirlai meiche pawng sual le tha ani le Batlapura Kindergarten Zirlai meiche naupang pahnih mipat meichiat na lam hoya khoi an ni awanga ramchung mun rang lung oilo na lan tirani nuwa meichia te chunga poikhoi na thleng chu ngai dam thei ani lo ti in poikhoi tu te laka hrem nat natak lek ko atiamani Jalgaon Maharashtra a Lakpati Didi Samelan aman puina a Prime Minister chuan he thu hi asoya meichia te himna hi apoimo em ani state sarkar tin te po meichia te laka poikhoi na thleng chu ngai dam thei ani lo ti ka khil non le ang poikhoi tu chu eng mi po ni se hum him ani turani lo ti in meichia te laka poikhoi na thleng tu te hrem na na tak pe ani theina turin dan po thuam chak zel ani thuwa tar lang heti lai hian kan unaw Manipura meitei hovin
an unau zong na thak mei che pahnih kholaya sarua kha chaya an pawng sual zui chung changa ero malak na tak tak a lo hi chu modi a hi adem lo thei lo ani Kolkata a Dr. Zilai pawng sual le tha ani chung chang chui tu CBI Central Bureau of Investigation chuan pathian ni August ni som ni le panga khan poi khoi na thlen na mun RG Kar Medical College principal hlui Sandip Go sa chen na in andap Medical College sa sum mandan fel hlel om kai noya CBI hian go sa chen na in baka Medical Superintendent cum Vice Principal hlui Sanjay Vasis le midang som pathum te in andap bokani CBI noya anti-corruption unit chuan damlo enkol te ta na mantur bungrua le mamo rang supply tu te in le office te po andap tel bokani Central Agency a thok tu pasari te chuan gos chu a chen na in belia gata jingdar ya tatang khan thuan zot fia midangin ex MSVP Vasis le Forensic Department a thok professor chu thuan zot bok ni an soi CBI lam hi Central Forces ten pui bomin go sa chen na in jing lam daruka an thlenga ma se in chunga lu phalsak an ni ma hian dar kar khatle achan ve don an ngak ni in official te chuan an ta langa CBI team dang hian go sa office tal lama mi le canteen academic building ami te po an dap bokani Kolkata High Court in a riat tirangin CBI hian tual tha thu buai le summan diklo chungchanga thu buai an ziak lut to ani India ram hi chu pawng sual atamin kan hming chemor mo rang maya vai ho hetiang em maya pawng sual lama an huang tau hi apoi hle in India ram pum puitan ming chiat na top khok an thlen reng maya ni Russia chuan thotan jing khan Ukraine ram pum pui chu missile mangin na satakina beya an ram mar le chim lama mun rang chu hamarin na kapa mi panga an thito a mitam tak an hliama Ukraine energy grita harsat na satak asiamani Ukraine hian zir top ni khan Soviet Union atanga an zalen na aloma heni hian Russia be pui thak na chi khat chu mitam takin athlen an lo ring lok sa to a US embassy atanga vau khan na an don te po atelani thu chua siamin Russia Defense Ministry chuan target chu power substation le gas compressor station ani thua soi Russia in Ukraine rampum puya na sataka be puya thaka wang hian power le tui supply thren khat na satakina chia thotan jing khan kif telin khopui engemo zata bompuakin an rambial chan ve aya tama be an tokani Zaporizhia Lut Zhytomyr le Dnipropetrovsk biala thunai tu ten air raid lian tak missile le drone manga be pui thak na hian mi pakhat athi ti an soi thewa Russia Defense Ministry chuan Ukraine energy infrastructure hundai tak chunga tactic pakhat an target ti an nem ngeta target zong chuka vek ani thuan soi bokani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in missile za chuang le drone za velin an kap to ti soin hei hi strike lian berzing ami ani ti in energy facility ya chiat na satak om ti asoibok Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Lebanon in be atumna an che khal theina le an ram himjok na tan pathian ni khan ram puma dar kar somli le pariat chung emergency apuanga emergency hi pathian ni August ni somni le panga jing daru katanga man tran turani ti asoibok Israel Defense Force IDF in an ram mi puite himna tan ma alak theinan pungkhom an tamlo nan le be an to theina mun ma kharani theinan emergency hi puanani ti kalan chuana soi Israel hian Lebanon helpol Hezbollah chu chet khalin abeiti an tarlan nuwa Hezbollah hian Israel sipai munte be turin drone le rocket engemo zat Israel lama an kap chuak ti an tarlang vebok Israel sipai munte be nan kati usa rocket zathum som ni chuang an kap chuak to ti Hezbollah chuan an tarlang ani kati usa manghian Israel base le barak som pakhat lai an kap ti an soya heng jinga hian Golan Heights sipai mun ma te po atelani anti
Hezbollah hian Hamas ho tu pa Ismail Haniyeh le an commander Raud Sukar tha ani awanga Israel an chan let na ni thu soin a tho khat na chu an hlo tling tho khat hle ni in an soya civil mi te chunga tuarna a thleng chuan na takin an chang let zel don ti an soi bok Israel sipai te chuan be an ni ti hi an la soi chiang lo thunga Israel sipai chuan pathian ni vek khan thu chu asiamin Lebanon chim lama Hezbollah rocket launcher tam tak jing lama an kap chia ti an soi Israel Air Force fighter jet zachuang chuan Hezbollah rocket launcher te hi an kap chia ani anti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel marlam himna angai poimo ti soin a himnan engpo ti a huamani ati Israel le Hezbollah in kara in rinnia in ka na chua ka wang hian Middle East in dona lian zok a chua mai lo thon na alian le to hle a United Nations le Lebanon Prime Minister te chuan in kap to lo turang enin boruak thalo zok kheng thei chu pumpel andu ti an ta langani Israel le Hamas in dona nikum October ni saria a chuan nu khan Iran thlop helpol Hezbollah hian Hamas lam an tang ti lan tiamnan Israel hi Lebanon atangin an kap thina Israel point rocket le drone mangin an chang le ve boka ram ri pel lovin in dona kum khat don an kalpui nuwa Lebanon a mi zaruk chuang an thi to ti tarlan nin an zinga mi za som thum pakhat chu civil mi an nia Israel lama civil mi somni paruk baka sipai somni pathumin nunna an chan to nia tarlan ani ve bokani